Zdravo! Danas ću vam nešto pričati kako možete da krenete da snimate ove tutoriale kao što ja radim i ostali neki ljudi. Znači, eto tako. Tutoriali su klipovi koji se vezuju za računarstvo, kompjuter i tako to. Znači, sad ako hoćete da pričate preko mikrofona, možete da pričate, to lakše ćete sve objasniti. Ako nećete, koristite ovaj Notepad. To je sad. Drugo, treba vam program da biste snimili vaš desktop. To vam je ovdje ekran sve. Sad ja snimam preko Camtasia Studio 7, imate HyperCam 3, imate Cam Studio. Stavit ću vam link u deskripciji. Meni je ovaj Camtasia Studio 7 bolji, pošto imate, uđete unutra neki video editor pa možete da zoomirate ili tako nešto. Zanimljivo je i to je to. Trebate da skinete neki program, instalirate i da krenete da snimate klipove, tutorial. I sad, ako hoćete da stavite na YouTube, morate da napravite kanal, da napravite kanal i da ga uredite lepo, da stavite sliku neku ili tako to. I onda morate da znate da znate oko kompjutera, da radite neke zanimljive tutoriale i tako. I trebate da napravite zanimljivo da bi ljudi gledali vaše tutoriale i da može da imate više pregleda i subscriber. Znači, to bi bilo to i to vam je jedan savjet. Možete da krenete da snimate tutoriale. Ja sam nešto vidio preko YouTube-a, pa sam i ja počeo da snimam ove tutoriale i tako, to bi bilo to.